Ntombi insizwa omakhelwane bonke nje abasilalele besemakhaya sibonga ubekezela kuze kufike lesi sikhathi ngeke ngibe mude kakhulu ngizofunda izwi lesithupha kwawashiwo uJesu esesiphambanweni litholakala kuJohane 19 uverse 8 molfunda lithi kwathi ukuba uJesu awamukele uvinika wayesethi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. uNkulunkulu wethu ongcwele usisa ukufundwa kwezwi lakho Nkosi khulumisana nokuphila kwethu sisize Nkosi yethu engcwele singaphumi njengabantu kade befikile sinjalo khulumisana nokuphila kwethu sifihleke Nkosi ukhulume wena ngomoya wakho ongcwele. uNkulunkulu wethu olungile sisemgubhweni sizobungaza umusa owasenzela wona sizobungaza uthando owalidemonstrate esiphambanweni kakhulu sizobungaza ubuqhawe owabenze mini kaba uthela usathane ngehlazo. Nkosi yethu engcwele sisembungazweni siyakuthanda ke Nkosi sikuthanda kakhulu isithando somphefumulo wethu. Siyakubonga ke nathi esizweni sakithi sakwaZulu uthe awushiyanga sodwa wathi nathi soba ingcenye yombuso wathi nathi kanye nazo zonke ezinye izizwe simelwe ukusindiswa ngegazi lakho wawuhlelelanga uhlelo liseceleni special for thina kodwa usenzela uhlelo lunye kanye nazo zonke ezinye izizwe ukuba sisindiswe ngegazi lakho elithi iBhayibheli melichaza igazi lakho lithi lingigazi elinqabileyo li something special eyagobhoza kwaba kanye. Nkosi yethu engcwele siyabonga ke Thixo wethu olungile nantambama sisembungazweni sizokhumbula usuku olukhulu oluhle kangaka. Siyathokoza ke uNkulunkulu wethu ongcwele kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. Hallelujah. Bangcwele lasifunda khona uJesu uthi kwathi ukuba uJesu awemukele uvinika wayesethi kufeziwe wagebisa ikhanda wafa. uJesu methi kufeziwe ukhuluma ngemission akade ayizele lapha emhlabeni. Hallelujah. Ukhuluma ngetask ubaba wakhe uNkulunkulu abemnike yona ukuba azoyenza la emhlabeni. Hallelujah. Uzokhuluma ngeresponsibility uNkulunkulu ayemnika yona ukuba azoyenza lapha emhlabeni. uJesu ke bazalwane wengekakwazi ukubona uma umsebenzi azowenza emhlabeni ukuthi usufeziwe noma usuphelile ukube ungawuqondi. Shuthi uJesu wayeyazi into azoyenza lapha emhlabeni that's why ekwazi ukuyibona mase ifika emaphethelweni. Bazalwane uJesu into esibona lana wayezazi ukuthi uzokwenzana emhlabeni. Sibona uJohane uma ebona uJesu ezombhabhadisa uthi bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa isono somhlaba. Uzosho imission kaJesu Kristu uzosho iresponsibility kaJesu Kristu. Mofunda incwadi zamavangeli kukaningi uJesu ekhuluma ngenhlupheko samele adlule kuzo. Shuthi uJesu aware uyazazi ukuthi yini lento ayakuyona. Isiphambano akuyona nje into uJesu yamvukela ekseni sethukezi into ayayazi. Bakhulumile abafowethu ukuthi uJesu wayazi lento emaphakadeni ukuthi uze emhlabeni uzosilanda thina ukuzosifela kuze thina sibe nobudlelwane noNkulunkulu. Into engizamukisho bazalwane uJesu wayayazi mission yakhe. Hallelujah. Wayazi into ayizelele emhlabeni kukaningi bezama ukumphazamisa khona kwenye indawo abafowabo befuna ukukhuphuka nabe kunomkhupho omkhulu oncathwa amadokodo bethi asambe uma uthi uKristu hamba uyosifeza uthi uJesu no sami isikhathi asikafiki. Hallelujah. Ngoba uJesu uyayazi mission akuyona uyayazi into ayizele emhlabeni njengamanje sethi kufeziwe uthi icebo lonke likaNkulunkulu lokusindisa umhlaba selifika
sengifike emaphethelweni sengilenzile ukuthi imisebenzi yama miracles ade ngwenze emhlabeni asefike emaphethelweni ivangeli kade ngilishumayela emhlabeni ngihamba ngishumayela kwaIsrael sekufike emaphethelweni aleso sikhathi uJesu awenge mission yakhe bazalwane yini sifundayo lana sifunda ukuthi uma kuthi singabalandeli bakaJesu ngeqiniso kumele nathi sizazi izinto uNkulunkulu asibizele zona lemhlabeni yazi calling yakho yazi into uNkulunkulu akubizele yona ama calling ahlukene kune general calling ya wonke umuntu uthi uNkulunkulu medala umuntu akamdali nje umuntu uthi ngibhorekile uthi ngihlanganisele nobumo uthi ngimdala umuntu ukuze asifunze mase yasikhonza that's a general calling wonke umuntu abizelwe kuyo kumele simkhonze uNkulunkulu yona inhloso ngqangi yokuzalwa kwethu uNkulunkulu wengazihlalela yedwa uNkulunkulu akanaso isidingo uNkulunkulu self-sufficient uNkulunkulu unele yedwa wengabhorekile kodwa uNkulunkulu ufuna thina simukhonze uthi uPetro uthi sibizele ebungcwelweni sonke singabazalwa kumele sibe ngcwele uthi why uthi ngoba lo sibizile ungcwele sibizi mission yethu kumele siunderstand bazalwane ukuze mase kuthiwa namhlanje sinikezwe ithuba la 1 minute lokusho something before ufe uthi Nkosi ngikwenzile konke kufezile ngoba wena mission yakho uyayi-understand uyayiqonda awuhamba udlathuza nje ungazazi ufunani uyazazi ubizela umngcwele bese kuba khona ama special calling uyamazi uma ungcwele utheni kuwe yini akubizela yona understand mission yakho uyenze ngalendlela ozoba proud egcineni usho uthi Nkosi ngikufezile ngikwenzile Nkosi ongibizela kona uPaul usho same thing eshiwo uJesu esiphambanweni kodwa uyisho ngenye indlela kuTimotheo 4 verse 6 uthi ngokuba mina sengivele ngiyanikela ukunikela useyafa sezonqunywa ikhanda nesikhathi sokumuka sesifikile isikhathi sokumuka uthi afe usethi 7 uthi ngikulwile ukulokuhle ngiliqedile ibanga ngikugcinile ukukholwa ngikufezile konke engibizela haleluya ngoba uyayiqonda imission yakho uphola ibizelwa yona kwenye indawo uyachaza ukuthi mina ngumpostoli wabezizwe yona into engibizelwa yona emhlabeni okunye ngikwazi kodwa ngazi uJesu ebethelwe understand imission yakho asiyicomplicate kakhulu abanye babizela ukukhulisa abantwana yenze phela lo responsibility yakho ngakho wonke amandla akho unawo haleluya mase kuthiwa kufika usuku lagcina uthi mina Nkosi ngikwenzile abantwana ongithembe ngabo ngibakhulisile mina Nkosi abanye bathenjwe nangemshado yabo phela seva yenze lokho kubizelwe kona haleluya yenze responsibility yakho kwancekwa ngento yakho obizelwe yona uJesu engalandelwa umuntu that's why ekwazi ukusho proudly egcineni athi ngikufezile ngoba ukwenzile konke ayekubizelwe uyayazi uJesu umuntu onama dreams onamaphupho onama-goals ngoba uma umuntu ufuna ukusetha ama-goals khona uzoyazi into ekuphazamisayo makuthi igoli yami nukureza abantwana bami abakholwayo so uyayazi into ekuphazamisayo makuthi igoli yami mina ukushumayela ivangeli uzoyazi into ekuphazamisayo endleleni set ama-goals in life kunama-goals amade kunamafishane azoshesha afazeke uma umntwana uyazazi ukuthi kulo nyaka lo ngifuna ukuphasa kulo nyaka ngifuna ukuthola 7 bodwa khona usetshana nama-goals khona uzokwazi into ezokuphazamisa endleleni haleluya into ezokubuyisela icebo lakho ohlelile lingafeze uyayazi uyayiphazamisa ngoba kunezinto esiyiphazamisayo ezisiphazamisayo ezingesizi sona ngoba uma umuntu onama-goals awuyena nalo muntu obuza ukuthi isono ngani leyo nto phela ubheka ukuthi lento irrelevant kule goal yami ngifuna ukuyi-achieve lento izongisiza yini uyiyeke ingasona isono imnandi injalo ngoba ngisi kule goal yami uJesu yonke into engamnyisa esiphambanweni wethethiswa phethe athi suka phethe ngoba uyambona ukuthi lo muntu ungiphazamisa ecebeni lami engiyakulona haleluya asibabantu abanama-goals sibabantu esizisethelayo into esifuna ukuthi sizi-achieve empilweni asibabantu abayazi
mission yami asizazi ukuthi sibizelweni yini kahle kahle sizele emhlabeni. Ngiyathanda kakhulu igama lebandla lalekhaya ngoba liyasikhumbuza imission yethu. We are born to serve God. Iyona into umuntu azalelwa yona mhlawumbe ukuthi akakhonza uNkulunkulu. Then ke uyayazi into ephazamisa ikhonzela uNkulunkulu yibuyisele eceleni. Hayi mawugijima bakhuluma ngerace iBhayibheli uthi mawugijima uthi kunezinto ozi-avoidayo ngoba zizokuphazamisa endleleni. Ngeke ugijima ugqoka ama-high heel ukuthi ayisona kodwa uyazi ukuthi kunemishini yami le ngibhekene nayo manje ngeke ngifikise eMaritzburg uwabeke eceleni. Ekugcineni uthi Nkosi ngikufezile mina ngikwenzile ngikulwile ukulokuhle nginiqedile ibanga lami. Uthi uJesu kufeza imishini yakho uJesu wayenza perfectly. That's why isihenqo sadabuka ngoba uthi lo mnikelo uJesu wayenza uletha kuNkulunkulu acceptable kuNkulunkulu. Naye uJesu uyazi ngoba wena mzala lodinga utshela ngoba into mayenze kahle uyazibonela ukuthi ngikwenzile Nkosi. Haleluya. Akasaza ama mission mawumntwana ukurespect ukuba umntwana wenze udlala irole yakho ukuba umntwana kodwa uyothi masawuphuma usuba mdala usho ukuthi Nkosi ngibile umntwana ngikwenzile perfect ngakwamandla ami. No baba yibubaba phela yenza iresponsibility yakho. Understand imission yakho emhlabeni. Understand izinto kumele uzenze ezumuntu ukuze manje ilambu liyacishwa uthi Nkosi ngikufezile mina ngibekele kona ngikwenzile mina Nkosi ongibizele kona ngegama likaJesu. Amen.